Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sining atamatapanaf Allah Ta'ala engkau pada hadir yang insya Allah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ifakulisi tanra asukuru kamaraja talau resesi arajanna fuasewah. Nasaba engkata fadamat dakkari lalenna iyewe masigit naf ngala ta'ala. Si kira-kira lelungi riasange asalama ke kodino lebih-lebih paha asalama kengeri asari monrina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama muare i barakakna pakkasiwiat talori sesi arajanna Allah Ta'ala. Ada puda pungatari lalenna iyewe wenyewe nancaji ada puda pungeng nafatarakka idaraja taf ngala ta'ala nania nak dampengiwi atas salat taf ngala ta'ala. Dan pada akhirnya nafat dapungaki materi asari monrina ngala ta'ala rilalenna suruga famasena fung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pematuaku yang mana, sila suratku yang mana yang insya Allah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iro'idi rufatawi nafawarakangaki pung Allah Ta'ala riasangi umuru. Na yero umuru nafawarakangaki pung Allah Ta'ala semua akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Patatang umuru ta boleh riasannya abal legakan 10 tahun boleh riasannya abal legakan, bahkan sampai 5 tahun boleh riasannya abal legakan. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah. Iro nareko asori monrina pungala ta'ala dene falette ajeta selangka demi selangka, dene pajokka kita si jongkai. Yaumal qiyamah ri asori monrina ro pungala ta'ala hatta yus'ala an umrihi, gangkan napura pi pertanggungjawabkan umur uta.
Jadi yero umur nawireki pun Allah Ta'ala ipake itu rilebon na iye tanai akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kemudian. 1 jam 30 menit bahkan 1 detik umuru angkena pinranga ki pun Allah Ta'ala rilebon na iye tanai akan dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian. Waktu tayewaniwe pun juga akan dimintai pertanggungjawaban. Natanai mana ki malaikai dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nana rekorisi dan niriasori monrina pun Allah Ta'ala dena gaga tawad di mabale-bale. Nareko pengadilannya, nareko angka mo faisi dator lebon na yetane, wadi mo pi mala alasan lain. Nareko kokir lebon na pada tarupata ulai dan diadili, mega mo pata wadi mibu alasan lain. Tetapi nareko pengadilan na Allah Ta'ala yaumal qiyamah. Riasori monri pengadilan na Allah Ta'ala yoloi dena gaga riasa makada angka pengadilan wadi riali. Dena gaga riasa makada anak na yanu melo yadili iringankan tidak ada lagi. Adele ni riasori monrina Allah Ta'ala nasaba riwatero taniyana lilata ma bicara taniyana awatangetta ma bicara taniyana dina tahu ma bicara. Akan tetapi semua yang ada di sekitar kita waktu itu ketika kita melaksanakan kebaikan pegauki decem pegauki ja yemana narumancaji saksi ri asori monrina pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwan niwe semua akan menjadi saksi. Yero songko tapak angka kihadere konronge akan menjadi saksi. Jilbatabu akan menjadi saksi. Wajutta akan menjadi saksi. Sarung yang kita pakai akan menjadi saksi. Sajadah yang kita pakai akan menjadi saksi. Kendaraan yang kita pakai ke sini akan menjadi saksi. Sandalate yero ipakewi akan menjadi saksi. Baju-baju tanah angkai lecak gangkal letu kiri lalanna ion ronge semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manca jismana ngi saksi maka datat tesiko lawi masigi iye mak berejama mas sempajang mengkalinga pangaja bicara agama. Nah yero palek ko mengkalinga ki bahasa agama pangaja agama apalanna pada lekba inari ko mas sempaja ki siratu rakan. Makotoro si balikanna nareko angka tau tuori lebon na iye wetanay na pake yero umurun na rilalan na anu na cacep ngala Ta'ala. Umurun na napake untuk pegau iriasanya kemaksiatan yang bertentangan dengan agama Allah tempo na liyadili dena naunle tawe masakai pak dena nulai. Yero pak galumesai tanana tawe dena gaga masaka karena semua akan menjadi saksi. Cangkul itu akan menjadi saksi, tanah itu akan menjadi saksi. Rumput itu akan menjadi saksi. Nareko angka pak balu na ceko-ceko angin tawe. Timbangan itu akan menjadi saksi, barang itu akan menjadi saksi. Nareko angka tawe komi kamarana na tipu-tipu nale dina. Siapa itu akan menjadi saksi, pulsa itu akan menjadi saksi. Manca di mana nih saksi? Nah yena riwayat tempo na layadili ki bapak ibu yang dimuliakan Allah. Dena gaga pengadilan kami nang adil sangadina pengadilan na pengala Ta'ala. Gangkanna bapak ibu yang dimuliakan Allah ipinrengi ki tu umur rilebo na tanai pinrengi. Maka tapakai nasibawe madeceng. Nasaba ira umuru taidi umma na nabita de tu na pada umma rioloy. Yero umma rioloy malampe umuruna. Yero idi umma na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maponcok mi umuruta. Paparingaran na nabita a'maru ummati ma baina sittina wa ila sab'in. Yero engalan na umuruna umma kunasa nabita antara 6 pulau na
mapae gangka 70. Kita bawa ni makokwe. Apa je 40 tahun umur mapat dini tu Kemana nih lah saya mubah? Nalami bawa ngesometa malasa siulu mega rufana. Maponco umur utai. Nasaba imetoro parelona nabita. Puang aja mutafaran peri umur namaku. Nasaba maponco i umur utai di umana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yeromelo ilise kangi umur uta pegau ki ria sangi amala. Agaya sang amala. Nareko ipa bahasa ara iyero ria sangi amala. Amalun. Wadingi pak batuai maka sedde pangkau kena poji pengala ta'ala ipak kulip pegau iyero ria sang amala. Jadi to mas sempajang ya kate mas sempajangi. Toma puasa ya kate ma puasa. Toma seke ya kate ma seke. Toma ngaji ya kate mengaji. Iyero ria sang amala. Makuli-kuling ifegau. Na iyero ria sang amala. Risesena agamata angka duan rupa. Yang pertama angka riasang amal adi, yang kedua angka riasang amal soleh. Yang pertama amal adi. Iasangnya amal adi sedye pangkau kang ipego rilebo na yetanay ne kayero de cena akotomi lino ilolongan. Pakuling pemang. Angkar yasang amal adi. Yasangnya amal adi. Ya naritu siddi pangkau kang ipegau. Yero de cena akko matay lino ilolongan. Aga yero. Tom manre. Tom minung. Tom matinro. Yero yasang amal adi. Akko milino ilolongan. Ya. Akko milino ilolongan. Eko to matinro akolino ilolongan to manre akolino ilolongan to minung akolino ilolongan riasanya amal adi nekia angkanang kayero amal adi berubah menjadi amal soleh. Ako magena berubah menjadi amal soleh. Nareko si dia jama-jama ipegau sebelum ipegau neyero jama-jamanya ibaca ifarelo doana. Tomelo manre ibaca ifarelo doana. Tomelo minum ibaca ifarelo doana. Tomelo matinro ibaca ifarelo doana. Tomelo tama masigie ibaca ifarelo doana. Bahkan melo kitama wesewe ibaca doana komelo kitama wesewe. Maka sininna jama-jaman amal adi nareko ipegau ibaca iria sengi pat duangenna maka kita akan mendapatkan yang namanya amal saleh engka amala ilolongan ya naru baraka ria sengi farelo doang. Dan menurut penelitian agama selengi iya na agama kami na syukuri tujunna parelo doangi. Sininna agama na paturungi pengalat ala nania agama ardi agama angkena pancaji rupa tawe dena gaga kalakasing agama salengi nasaba suku parelo doana. Meloki manre angka parelo doana. Meloki minum angka parelo doana. Melo kita mau wc angka parelo doana nigi tau baca parelo doangi nih napa napegau iero jama-jamangi maka lolongan ngiri asangi dece. Melo ki manre pak ibaca parelo doana aga pasi parelo doana kumelo ki manre Allahu barik fima ya Allahumma barik lana fima rasaqtana wa qina adzabannar. Kong kato mato ade na palai sureli sumateka. Ya. Magai yaitu anak-anak tani Pak Guru
nai pas sekolah TK, patatong umur nani pat TK, maka ceki lori nabita. Iro nabita, patatong umurna na dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Ipasuatinna na inapa ibisay dengan air Zam-Zam. Na inapa itaro pa imang ifakalifui na betuang ito fanritata makada nareko patatong ni umurut na wijata pak guru ni misengi baca-baca adeceng pak duangan. Yenaro ipatame wijata TK RA ipa guru ni milani mandre baca yenai Allahumma barik lana melo ki matinro baca yena keluar dari rumah baca yena melo ki jokka berkendaraan baca yena pak guru wijata. Kenapa doa diajarkan kepada anak? Nasaba yero melo ya pak guru makada nareko yewe anana baja singa die na angka na jama angka pangkau kan na pegau na baca moa doa maka sininna jama-jaman na rimunrinna pariloduanna mancaji mana ni pakkas yuyan lori sesi arajanna pungala ta'ala. Jadi meloki lo pasai bu baca pak doangan nama supole boleh mancaji pakkas yuyan. Meloki lo macarita ku bali boleh pak baca pariloduanna meloki masu boleh mancaji tu pakkas yuyan. Aja minta bicara pero. Sininna jama-jamangnya nareko ipamulena sabab parelo doang. Rimunrinna mancaji wi ibadah. Tomandre Allahumma barik lana meloki kop ngala ta'ala sarikwa mengiro daleta na pak barakai ngala ta'ala. Yang kedua yellow na reko meloki mandre yellow sarikwa mengina pa belaiki ngala ta'ala poleri apin naranaka nulang kamakutana maka magi ngala ta'ala agamata melomi mandre manangka melodoaki sarikwa mengima belaki poleri apin naranaka. Ternyata Yerop doana tempona meloki mandre maloan nama sakka pak betuanna. Efuan pak berakan kika daleku. Efuan pak belaiki jagaiki poleri apina ranaka. Magi tamarillau maka dapat belaiki poleri apina ranaka. Nasaba yakke taurengi. Angkam mana anumdena mafacit tama poleri lalenna. Pola tamari lalenna lan raleta. Yenaro yellow. Efuan pabeleki poleri afina ranaka jagaiki poleri afina ranaka angkam mana tanya anu mafaci mele fatamai kangkana madari ni melot timpu matangaki melot timpu magi hana tak dan sirue dia jaji andre ternyata tanya anu mafaci asabana rekonka tanya anu mafaci tamari lalanna lan role de gaga hancur isa ngadina afina ranaka yenaru tamarellau efuan pabeleki poleri afina ranaka. Sabayero riasangnya nu nama faci megalada turufana siddi angka gaga de nama faci na sabak bandana nasabari de nama faci daginna aswe daginna bawiye bandana metoyra gaga de nama faci namu aga tagokengi namu ya geresaki tatai haran de nama faci ngasana kapo jetu madari pati ketika ngaswa nasapireng aga pasti nasapireng pak bakoro bangkung panteng mega rupana de na wedding mage de na wedding asalanna poleri anu najisi maka dia moje pawak kaya rasul ya mato melo masapireng tatai de na wedding mage asalanna de na mafaci namu aga tagokangi desa na marigaga maperasuki naik ya angka fungsinna aga fungsinna melo ya ala pajaga bola naik ya nareko angka mubai fungsinna maka datare ma bija so ya selereng panteng de na wedding mage na sabak asalanna tania poleri anu mafacingi bendana ya. Yang kedua angka to aga salami gau na sabari na de na mafacing magere manu kipa ya lupa ma bismillah manuta satagir ya lupa ma bismillah harangi de na mafacing de na wadiandre
Ya rega bismillah siki. Igere manue. Tetapi ternyata tempo na pura igere angka di proses rimunrina nasabari na mate. Pura igere manue. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim lari manue. Biasa pak atau pagi manu ki lari manue. Weh lari manu ang kapo anak tama bonga-bonga, po tama bonga-bonga, mali batu na rimpe. Kan nauluna. Mati. Denawat diandre. Magi na denawat diandre. Engka kajajian rimunrina andre pisoy. Kapiso nange ipake mamulange. De panamate. Lari nange manue. Talak ko bunge, talak ko solokange. Harga narempa nange apota. Nakan nauluna. Mati. De nawat diandre. Magi na saba engka kajajian rimunrina pisoy. Koy bali. Nalapoy motoro napalay gere. Mondron ri pisoy. Nalapoy motoro napay gere. De na marigaga. Nasaba. Mondron ri pisoy. Ya. Pakulipeng man. Si Sele amay. Narobu kalau ki pasay hati-hati ki malero manupute ya. Ang kawita pasay. Ngiri manut na. Di pa na makanya mate naro. Napian ni tama kor pancin na. Panci mato kata sayang. Napiat tama kororin na pancin na. Na yero biasa oring wita. Angka kompro yawana. Tua fina. Kira-kira. Angka galisa na wayero panci oring ero nange. Pasti angka meloreng saboring ko dega tua fina na dega way di sana. Kuya piangit tama yero manue na talang tanya andre piso na sabari na mate gara-gara talang yung lalan na way na sabari na mate tega mondron ri pa piso ega yari ga waye de itu na wat di layan re na reko waye na sabari. Makanya hati-hati ki angka mega satu makanja batena mega moy makanja batena neka angka tu de na makanja batena ya atas apa yang makanja ajak tapi lopo bu. Ajak tapi lopo. Ne kayero tapi kiri kiro ta sapa makanja bate na magere. Nasaba asselek karesona amma na lakit tahallala tur pusat na pole ri jama-jamanna ne kia idi silom melyangi tanya anu mafaciyali. Pandring wijata. Ipandring anak tak ipandringnya pota lakita tomatoata tania anu mafaci dari itu dong kapak iro iti yang matanga mati to loka maliti pak guru kairo pak balu iti pastas komelo ki masih jak mati iti ta tarak ko yallon na kupure gere de na wadding mage na saba imon rin na pisoe. Iya namua nareko pura igere nange manue de pana mate. Ya semagere manu kipatoi igere manue de pana mate. De na marigaga yulangi pemeng nareko pisomo ipake pemeng. Entah pisau yang baru atau pisau yang lain. De na marigaga. Yang penting aja tatate uluna. Ya. Yang ketiga, angkato aga-aga wadingin asabari de na mafacing mageremanu kinange kita membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim igere manue mati degaga proses tirimundina magina haram magi de nama facing manut na bali boleh nau napa na gere men naui mapa ngafangai namo wek kasih ratu ibacang bismillah ipalatukan surah yasin nareko anu yen nau tatta imo ide nama facing. Ega apa jatuh? Indonesia na itapu. Di na poji malah kagana tahu Di na korakaningi nala. Kuat dingi pa bele-bele nyalai duina, kuat dingi lay tipu-tipu nawat diri capuri di saat na dompet na dalang sebagai mega rupana. Tapahan.
Hadesana Nabi ta juku site kewe mubak poleri anu harange de gaga hancur isa ngadinna apin naranaka. Yang kedua, bahayana nariko angka anu mudena mafacit tamari lalan nalan rolewe tak bakba illo ko wija-wijae. Nariko angka nana ipandrengan tanya anu mafacing si belangi si bawa agamana pengala ta'ala. Siap bokorengi si bawa agamana pengala ta'ala. Nah sabak dek nun le masjid dia anu mafaci si ba anu macare pari lalan si dia lan roale. Kanya hati-hati ki. Ya naronangi to mare loko pengala ta'ala. Efuap pabeleika foleri afin naranaka. Makanya kalau kita makan aja lalo tandre narikode tapura tabace je farelo doanya. Terutama narikode nai paham makan mafaci moge je iya are ganade. Tambah pica dedi. Terutama nareko dene paham makada anu mafaci ke je andre yare kana de nasaba makoko tawe si balole ni yasanya si balole si campur-campur ni ya si campur-campur dene risa makada mafaci ke je na pandrenga kie dene risa makada asile politik ke je na pandrenga kie tak dampai kan ya dene risa makada aga je tu makanya kita membaca doa ini sebelum makan huwa pabeleika pole di afin naranaka magai antam mana anu de kasi neriseng de neriseng maka nama faci gaje maga gaje na pandrengaki maka kita serahkan kepada Allah pungala ta'ala mani misengi lawanri dalle halalana lau baca pare loduana saya serahkan kepada Allah mare loki ko pungala ta'ala huang pabeleki pole di afin naranaka persoalan nangi maka dan narek ko angkasi dipangkau keng ijamai yero jama-jama ijamai baca mai pare loduana maka kita akan mendapatkan amal sesudahnya. Persoalannya, mega saji salata dekna pelai farilo doanna. Tamu masih ye dekna pelai farilo doanna, tamu fasai dekna pelai farilo doanna. Melo kita ma WCW dekna pelai farilo doanna. Maka papa guruna nabita. Maka dana reko angka tau dekna pelai farilo doanna. Fakul bismillahirrahmanirrahim. Kode naria pala pariloduan na yero jama-jamange meloi jama fakul bismillahirrahmanirrahim bismillaki meloki ma motoro pade ta pala pariloduan na bismillah meloki ma bingkung meloki dangkang de ta pala pariloduan na bismillah meloki tama pasai bu de ta pala pariloduan na basmalah nasaba tungkat jama-jama ipa mulai nasaba bismillah rimun rina bismillah manca jimana impak kaswiang ngori sesi arajanna pun Allah subhanahu wa ta'ala nareko yero anu ijamain sesuai mo si bawa agamana pun Allah ta'ala aja minareko nangi meloki menoto lima bismillah toy dena berlaku melo ima pecah-pecah HP TV tahu na bismillah mato dena berlaku decetomi hanon roy berlaku ceritanya kisi dicarita tau nepak barakaki bismillah angka sid di makun ribu enang kamilo najama ma bismillah na sabat de gaga kasi sikolana de nang kanane fateka ko ambo na kan kana de gaga parelo doang nafala yero bawa modalana bismillah melo iman re bismillah melo iman nasu bismillah melo iman sasa bismillah aja gi melo na pegau bismillah si di baba bacana bismillah yero lakengna to munafik tanya to munafik maka dalengi na fuada lengi pangkau kena neki amunafik kena na cacalat da na reko to lima bismillah benena we lakai pah dena paja manoko-noko to lima bismillah benena onro kere-kerena lakena to lima bismillah benena melo menawi ulawanna gangkana ne nawi yero capero ulawange napasu yero ulawange pole ko capo-capo naro
nale ulawangi ne napa na tutu pemang tempo na lala yero ulawangi na biangi loko tangana taparangi dengan harapan melo podangi menena makare itanya selena to lima bismillah ko capu lawam sebako to lipegoki dece mega toje tu jana pa mega jana raji kilo majuma ero pure makutu layujiki itu layujiki raji ki masam pajang ini pure makutu masam pajang layujiki angka jamaah bicika pak kada pak ustaz etta kumade nangka nalapo kak motoro mato anak de nangka nalapo kak motoro magi has si sanna loka majuma pak napi lo majuma de nangka najuma sebelumna magi hasalama loka majuma li suka pole majuma manangka nalapo kak motoro melo mi hap ngalata lampuno kak yero napau napo danga kak layuji ki itu coba main lo pe mangi sanna lo pe mangi pak Jumat kedua Monri tudang sandre wih maka to bate matinro sih yero hasalama tempo na matinro de mana gaga to koro tadui iolona masih iya angka lapangapoli melo latihan ananaya li supa jumai de gata dui yero nanae melo latihan poli de panasara angka ni de satu ko anak magi nasa na maruka-ruka na sana celeng Allah anak-anak ina melo latihan mapuli made mana ni Pak Jumai ampun asik kak to na nasa nganggota de gaga tadu ka maju mata we maka ada kak panguji itu we Pak dia nak kalau si maju malah terus polisi pe mama kada nareko pegoki de chele yujiki itu le yujiki iya nangi lapo makun rai to lima bismillah layabiang ulawan nako lakin nako tangana taparengi magi hasalama melo mapitanya aku asana pungala taala tempona nangi melo nilo sedia acara yi makun rai samana je metodu makun rai dena suku ko dena pake ulawan nako melo acara nukka capo-capo ulawan na iro nangi capo-capo lawangi kosonge pura ya biang kutangana taparange nukai pema lapo bene melo pakai melo lo acara ternyata kembali lagi itu emas yang sudah dilemparkan di kota Parangnya roh di si pema padahal angka ni nangi lakenna toli nyili maka da salah pak dan wano tu nukai capo na lapo makun rai bismillahirrahmanirrahim angka mu yero alawangi ulawangi aga na puada la pulakai makke de la pulakai tonga ngero riasangi bismillah eloku gasolangi mi ateka nasar kwamang dena bismillah beneku ternyata angka baraka maraja nataro pungala taala rilalana gara-gara bismillah iya nange la pulakai munafee akhirnya alena to lima bismillah mataru makanya Pak Bu pamegewi narikon kami le jama bismillah rimundrina bismillah angkariasang baraka rimundrina bismillah dece manang rimundrina 3 menit pala 7 ya nangin nariko pegoki amala angkariasang amal adi aku milino ilolongan nariko mo baca pare lodoangi baca bismillah lolonga ki amala lolonga ki catata decing riasanya amal soleh terbagi 2 amal soleh angka amal soleh sisami ilolonga decena nariko pegawi ya sisami ilolonga decena nariko pegawi malalaki kolalange angka dori kolalange angka paku yalai sisami ilolonga apalana yang kedua angka to amala iriasang amal jariah leilolonga apalana mataru-taru bahkan mate ki letu ki calorina kuburue guru ni buku-buku tadena apa aja si mata ilolongan iya nar riasang amal jariah makanya pada masih kaki kita itu adalah amal jariah nariko de semua sebaliknya nariko jatuh si napa guru atau buru nih buku-buku tadena apa aja tak tambah deposit na jata
Angka tahu mapagurangi pe kecarana riala dina tahu. Angka tahu mapaguran te kecarana na tipu tahu. Angka tahu mapaguran te kecarana na hipnotis tahu na riala agagana dan lain sebagainya. Kangkana napake tahu masuk sorang mati ni roh buku ni buru-buru ta ngonro rilalena calorina kuburue tol yang kamu pijana tatambah gangkana dek gaga isorosa ri asori monrina pengala taala. Makanya kita harus cerdas. Maponco nangi umur ta nasabak maponco inangi umur ta kita harus cerdas beramal. Cara cerdas beramal nomor sidi tungkat deceng ipe gawe pamulaiwi nasabak membaca doa. Narekode nerulle baca pareloruanna baca bismillah. Narekode nerulle pananungan minimal tungkat awal melakukan aktivitas dibaca riasange basmalah. Yang kedua, amala etap bagi dua. Angka riasa sisa miruntu decena, angka to riasa mananungan iruntu decena amal jariah. Maka untuk cerdas, maponco itu muruta pada apunaiki riasange amal jariah. Sumbaki komasiye, komeloki cerdas, angka dita 50, aliki akorang, yara akorangi ta sapai bali bolata si kampot tak niga melo mengaji, niga anak melo mengaji. Aja nagaga melia korang koko boleh lo malah. Maponcok mi murah nekia malampe yak kegunang amalakna. Angka anak bacai, angka anak magura ya korangi. Napa gura si mati dan lain sebagainya. De napa aja si mata ilongan apalana. Hadiri yang sama dirahmati oleh Allah nasabat tamatoni watuen. Namun igalong komuti wirek irilalan na iwan niwe nareko tomafandre tarimay. Insyaallah mega waddi nagokeng. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqi wassada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.